is in the party, everybody put up their hands. I get a half a meal for my beats, you get a couple. Hold up, wait a minute, let me put some kush up in it. Sini ini pergi dulu guys, yang ini pergi Sebau. Kita tengok dulu. Nah, ini dia guys, Sungai Pinai ni. Ini pergi ke benar sana guys. Nah. Kalau hujan kuat guys, malam hujan kuat. Plus air guys. Di sini sungai banyak tu guys, banyak buaya. Banyak tu jagung guys. Ini guys, pergi hulu dia guys, pergi air Pinai hulu dia, hulu ni. Ini satu sungai sebelah kiri ni. Besar guys air. Besar air guys. Jadi hulu Pinai guys ni. Ada wong sana guys. Tapi uang tu tak bagus lah guys. Kadang-kadang dia ada air, kadang tidak ada air. Banyak batu guys. Takut ke pisah tu. Sampai pergi sekali jauh guys. Jauh tu. Ke ladang sana guys. Korang sana tu tidak bagus lah. Tu view sana tu. Ni ada. Dan Sungai Pinai guys. Besar guys. Air. Semalam hujan kuat. Malam ni kau hujan. Okay guys. Sesuk guys. Kita pergi sawitan lagi. Besok kita pergi sawit. Semalam sini kuat hujan guys. Bawah ni kuat hujan semalam. Kuat hujan semalam. Ni sebawah masuk dia. Ini Pinai masuk dia sebawah guys. Masuk dia sebawah. Dia pegang daerah sebawah. Air tu guys. Air. Ni melapik guys. Rumah mentua saya melapik. Masuk lagi guys, saya masih sudah surut sikit lah air guys. Sudah turun sikit lah air. Sudah surut sedikit sikit. Harapnya ada hujan lagi lah. Tapi lah masih mendung guys, awan tu masih mendung. Masih mau hujan lagi. Sudah surut dah guys air. Oke guys, sekian saja untuk kali ini guys. Jumpa lagi konten yang akan datang guys. Sebab saya sudah pun habis jual sawit guys. Jadi saya mencuci kereta dulu. Jadi jangan lupa guys, follow, share, komen dan subscribe guys.
subscribe ke percuma guys. Okay guys, jumpa episod akan datang guys. Kita cek kereta dulu guys. Buang yang untuk dibuang dah guys. Buang guys, buang lagi. Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o popô.